Jesus, as fountain of mercy for us, I trust in you. O blood and water, which goes forth from the heart of Jesus, as the fountain of mercy for us, I trust in you. O blood and water, which goes forth from the heart of Jesus, as the fountain of mercy for us, I trust in you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. 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 For the sake of his sorrowful passion.
for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. 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 Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake
of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion. 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 For the sake of his sorrowful passion.
For the sake of his sorrowful passion, 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 Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion, 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 for the sake
of his sorrowful passion. Mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Mercy on us and on the whole world. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kind upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.
Kinlagyo ni Ipampo ning anak at ing banal na espiritu. Amen. O Jesus, pibata mo ing maragul a kasakitan, bankayan niya ing krus ning ketawan, at ikami mirinan keng masampat a kabiyayan. O Ginong buske kami, pepay lasa ulimi, pakiramdaman mo sapo, ing panalangin mit aklis keka. Ding lasip a memarus sa keko, pinakura ko king krus, antimang metong a kriminal, kinawa kang danum, at ding tampalasan, dininanda kang aslam, asemutan at du. Iti namang kalibakan dat pamamalkara rakeko, yaing minye kaligtasan ke kami. O Ginong buske kami, pepay lasa ulimi, pakiramdaman mo sapo, ing panalangin mit aklis keka. King Kalbaryo, tikyanda ka ring alagad mo, kaya beya ingindong Birhen Maria, tinangis la kabang ikami, agyang kapatak mong luwa, alaking tatangis keka karing kasalanan mi, King kapamnetaning Birhen Maria, adwan mi ing patawad mo't pakalolo. O Ginong buske kami, pepay lasa ulimi, pakiramdaman mo sapo, ing panalangin mit aklis keka. Meteka kay batding amano mong, igpa, karinggamat mo, ipanibala ke ing sarili ko. Ing tabing ning templo me gabakyo, ating yato me dalumdumyo. Ding me marusa keko, miyat danan lang takot, dapat king kamatayan mo Ginoo, dininan mo keng bayong be at sikanan, para tuking mit mong katapatan keko, at medinan dake king pamanalakad mong pasibayo, ibat karing mete. O Ginong buske kami, pepay lasa ulimi, pakiramdaman mo sapo, ing panalangin mit aklis keka. Ding lumang sugat ng Jesus, king sugat ning bitis ng kaili, sa sambanda ka po kabanal-banalan a sugat ning bitis ng kaili, ning Ginoo kong Hesukristo. Pasalamat ko keka uling pibatame king uli ko, at paulining dayang bibo mo uliniting sugat mo. Paniga po ko o Jesus ko, pagkalamukan mo kong metong amabiyak kasalpantayanan, at ipatawad mo ing sira ng panlakad ning bekong milabas. Ibpami at chukabanwo, misamban niyang lagyo mo, datang kaya kaming kairian mo, mi pamintuan ning lub mo, kaya tisulip antibanwo. Ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni, ang pong patawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ko. Anting pamamatawad mi kareng mi kasala kaya kami, mo kay paisaw king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, met no kaking grasya, ing Ginoo at yukeka, noon ka karing sablang babayi, noon niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay king Ipa, at king Anak, at king Banal na Espiritu. Antimoy sa diyadang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni at manggaman, king alangangga. King sugat ning bitis ng wanan. Sa sambanda ka po, kabanal-banalan, as sugat ning bitis ng wanan ning Ginoo kong Hesukristo. At pauli ning sakit api bata mo kaniti. Paniga po ko o menat buska ko, sugatan me ing kaladwa ko, king pako ning sinta mo. Pagkalaman mo kong metong amatibe kapanaligan, at ing grasyang tuntun ko kapilanman, king dalan ning malmong kautosan. Ipami at chukabanwo, nisambanying lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ning lub mo, kaya tisulip antiban mo. Ing kakanan mi king aldo, ibiya mo kaya kami king aldo ngeni. Ampoy patawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ko. Anting pamamatawad mi, kareng mi kasala kaya kami. Mo kay paisaw king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, may no kaking grasya, ing Ginoo at yukeka, noon ka karing sablang babayi, noon niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, panalangin mo kaming makasalanan,
ngeni at king oras ni kamatayan mi. Amen. Ligaya king Igpa at king Anak at ni king Banal na Espiritu. Antibong sadyadang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni at manggaman king alang angga. King sugat ning gamat ng kaili. Sa samban kepo o kalugod-lugod a Jesus ko, ingmal asugat ning gamat mong kaili. At pasalamat ko kaya ka uling tinggap me, ulining lugod mo kako. Alang-alang king dayang bibo mo uli na. Pagkamalan mo kong metong amalalablab akapalsintan, at ipatawad mo ing sablang kapanalangsangan ko kaya ka, king sawil kong dapat. Ipami at yukabanwa, misambanying lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ni lub mo kaya tesulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni. Ang point patawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ko. Anting pangtawad mi, kareng mi kasala kaya kami. Mo kay paisaw king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, metno ka king grasya, ing ginawa tsukeka. Noon ka karing sablang babayin, wanya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngeni at king oras ni kamatayan mi. Amen. Ligay king Igpa at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoy sadyadang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni at manggaman king alangangga. King sugat ning gamat ng wanan. Sa samban kepo o Jesus ko, ing kamal-kamalan as sugat ning gamat mong wanan. Pasalamat ko kaya ka, uling pibatame, ulining sinta mo, at paglunusan ko naman ing sakit apiyako ning malugon mong indo, uliniting sugat mo. Patawaran mo ko, Ginuko, at pagkalan mo kanako ing grasyang mibili king aldoning pamanukom, king gamat mong wanan, kaya beding pinili mo. Ipami at yukabanwa, misambanying lagyo mo, datang kaya kaming kayer mo, may pamentuan ni lub mo kaya tesulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni. Ampoy patawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ko. Anting pamamatawad mi, kareng mi kasala kaya kami. Mo kay paisaw king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, mepno ka king grasya, ing ginawa tsukeka. Noon ka karing sablang babayin at yung panapahan, bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay king Igpa at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoy sadyadang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni at manggaman king alangangga. King sugat ning katalindikan ng Jesus. Sa sambanda ka, kalugod-lugod, as sugat ning katalindikan ng Jesus. O ninong malyaring me kabang panahon, kanyang banal as santungan, kanyang kamal-kamalan na puso, anong nula makasawot, painawa ding sablang me pili. Alang-alang king mayulagang daya at danum, as sinibol kanyang katalindikan, amibuklat king tandos, uli ning sintamo, at pauli na ning malaying sundang amenaglos king puso ng Maria. Pagkalam mukha ko, Ginuko, ing patawad king sablang kasalanan ko, at ing pamagparati king kasiwan keka, king kaba ning beko. Ipami at yukabanwa, misambanying lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamentuan ng lub mo kaya tesulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni. Ampoy patawad mo kaya kami, ding sala mi kaya ko. Anting pamatawad mi, kareng mi kasala kaya kami. Mo kay paisaw king tukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, mepno ka king grasya, ing ginawa tsukeka. Noon ka karing sablang babae, at noon niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngeni at king oras ni kamatayan mi. Amen. Ligaya king Igpa at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoy sadyadang ligaya, iba't king kamumulan, ngeni at manggaman king alangangga. Dapat kapag larinan, ulining kasalanan ko, Pakalulu, Ginoo, pakalulu,
uli ning kasalanan ding pengari ko, kapatad at kakaluguran. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning kasalanan ning mabilog ayato. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning kapaliwasan. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning kamwa at pamagtaniman. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning kapagmulan. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning kayalan pamangilin at kagalangan karingaldo Domingo at fiesta. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uling ning kapanawkawan ampong dapat matulid. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning kanawan ampong eskandalo. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning kainan. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning pamanyapat kasalanan at pamakundangan king parang tao. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning pamanyalansang king Santa Iglesia. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning pamanupad king pamagkolasyon. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning dewa kanding miasawa. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning kabandayan ding pengari. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning era pamanupad ding anak king tungkulda. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning pamanyalansang king Santo Papa. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning kalapastangan ang mararapat karing obispos, saserdotes, religyosos at birhenes ang makadaon king Dios. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning kapagmuran ang mararapat karing kekang larawan. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning kayalang galang karing pisamban. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning marok a pamangamit karing sakramentos. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning dewa kanding kasulatan a malmura king Dios. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ning makapangilabot a kalalangan a daraptan daring mialiwang sektas asasalangsang king reliyon katolika. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring banal a urong sulong alo. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring makasalanan mi misisakwil king grasya. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring pakakalulong maghingalo. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Uli ring sablang daralan kasakitan. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Ing aslag ding divinong matamu, emusana mikawang kako king puso ko. Daptan mo sapo ing panamdaman ning maluka ng api ning malasinta at king pamangilala na king kayalanang pasalamat ampon king kapanalansangan adaraptana malaso ya sa king sindak tumangi siya king luwang daya at niyang maghimate king sintamo yanasa. Panalangin king Katlong Aldo. Apong mamamakalulo, dadalawan dakat sa samban, sisisyan ko pong mataktak king lub ko, ing maralas kong pamagkulang keka, uling ning eko pamanupad karing malmong kautusan. Gino, atulan mo ko, uling ning pamikasala ko, uli ning pakalulo mo. Tinipa kapot pepalasa ket isulit, bamong at busan ing pamikasalami, linisan ke po ing sarili king pamagkumpisal, king saup ning grasya mo, O Jesus, sinabi mo, manyawad kayo at merinan kayo, manintun kayo at manakit kayo, maus kayo at mibuklatan kayo, ipaniga po ko pong yenike kayo, ing pagkaluban yu ko pong king lugod yu, ban aluguran ko la pong dalise, ding para kong tao, anti mo ing yuyutos mo. Luguran me ing para mong tao, anti mo ing lugod mo king sarili mo, at ita ing lugod mo kanako. Pasibayo Gino, adwan ko pong ipagkalugme ing lugod mo kanako, itiya ing tula ko, itiya ing imbot ko. Amen. Tauling panalangin.
O ginukong Diyos, mayupayang igpa, uyab na po ning matating pakamal mo karing kekang lelangan, pepabalme kaya kami ing ginuming Heso Kristo, ban maging sulune ning be, ing kayang penaral migdalang kasalpantayanan kaya kami, painturo king kekang ligaya, ginukong Diyos, so panyo ko pong tuntun king dalan ang pagkalambi at lungob king pasbol ang makipot. Ipagkala mo po kako ing malmang bendisyon, bakong aligtasan ing dewakan ning yato, at daptan itang makauli kanako, at para kong tao king kayarian mo, at poryandakat parangalan kapilanman. Kanito, maging marapat na akong mangmanyawad, king kapagnasan ko, kaniting kinaryo. Pamigunam. Ing larawan ning apong mamakalulu, yapin ing larawan ng Jesus, ang makaburol ing santo enchero. Ing makaburol ay Jesus, e yamanatiling mete, nunes sinobliyang mebye. Ing panalangin tamo, etasa mapupupos king pangamate ng Jesus, nunemiras king pamanalakad ng pasibayo, ibat karing mete ning resurreksyon. Ing lungkot ning tao, sana mapupupos king pamagmalun, nune kalupa namang Riyang Induna at Maria Magdalena at ding apostol, mapupos king tula, mapupos king kamatayan, nune painturo ya king ligaya banwa, makirake king resurrection ning Ginoo. Lagyan ng pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen.
Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyoning ikpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo papabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalang ning banal na Espiritu. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, Ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Yesu Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king Luz. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Yesu Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Maya pabengi po, bilang balayan na metipon para kaniting kapag masyusyan, pakisabi mi pong pakasiguraduan lang isulat king kakatamang contact tracing forms, inkompleto pong updated na detalye, ting kakatamang seat number, pakapaskila, lalam da rin kakatamang luklukan, at isulil ya pong masalese in kaya kayong face mask at face shield, ang pong mayari po in misa. Dakal pong salamat. Maya pabengi po kaya kayungan, mitipon tapong ngeni paya tayong samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos, kaniting Santa Misa, pasalamat na po ding makatuki. Pasalamat na po ding mag-sponsor para king katlo ng Aldo Kinaryo ng apong mamamakalulo di San Pablo Chapel at San Nicolas Chapel. Para king kapasalamatan da po di Engineer Pete Nepomuceno and family, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Oscar and Norbita Calojao in honor of apong mamamakalulo, William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Adrier David, Zenaida David, Imang Auring and family, Dr. Antonio Dizon, Gabby and Julie Fabella, Say Salonga, and Menchi Sepulcher, Chini Between, Crusaders of Holy Face of Jesus and their families, Edel Gonzalez, para King Aldo anibersaryo ng karelang Kebaitan, dari Luigi Tipay, Darren Sangil, Natalia Tagle.
para po king kayadwanan at pamantabe ning banal na Espiritu, daring pamilya at kakaluguran ng Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Maria Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilianay Pineda and family, Governor Dennis Anyoli Pineda, Rosel Pineda, Cel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Joy Espino, Gian Carlo Huipongco, Micaela Claire Nicole Sabalo. Para king kapaldanan pamikakatawan ang pong espiritual ng Joy Espino and children, Marcelina Mamangon, Victor and Priscilla Liangco. For good health and protection of Imang Mauring Between and family, Ricardo Ramirez Sr. and family, Alex and Ler Paras and family, Gabi and Julie Fabella and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose de Mihilio, Aki and Roma Alapitan, para king malalagwang kapaldanan dari Helen San Pablo, Lawrence, Ricky Brillante, Father Alex Dizon, Father Mario Sol M. Gabriel, Imang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Gabriel Fabella Sr., Manuel Bautista, Gina Grabarski, Rosalie Swing, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon, Maria Antonio, Rufina Hipolito, Margarita Cangos, Rex Lacanlale, Remy Olalia and family, Ryan and Sharon Garbo, Bryce Domedita, ganakantala naman ding kaluguran tamong Mayango Nabie, lalong-lalo na ti Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Tang Pio Between, Jose, Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Tessie Pabalan, Marian Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang-ing, Yao Bungkeng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Federico, Cecilia, Macario, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Felipe Buon Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Romeo Dizon Bondoc, Melvin Alfonso, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Daisy David, Kit Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, Soul Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco, Nicolas and Carlito Pineda, Lorenzo de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Amado Calma, Aldrin Manalastas, Gertrudes David, Ricardo Bermudo, Venancio David, Noel Yusi Sr., Luisito Vergara, Nading Navarro, Lutgarda Felix, Pablo Soriano, Carmen Soriano, Lilia Uy, Conrado Estrella, Edgardo Ermelo Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Oscar Tabane Manyalak, Brigido and Corazon Ocampo, Lucina Villadares, Bonifacio Villadares, Donna Manyalak, Lucia Timbol, Lourdes Gonzalez, Luz Biminda Gamboa, Domingo Balahadja, Eleuteria Balahadja, Oliva Balahadja, Alejandro Timbol, Teodosia Timbol, Crescenciano Timbol, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernando Camaya, Godofredo Alfonso, Corazon Alfonso, Adelina Bolus, Jose Maria Bernarte, Lope Bernarte, Oliva Bernarte, Eden Sampang, Carlito Pangan, Edwin, Lucia Bantiling, Carl Dasovich Sr., Gloria Opolinto, Emiliano and Felipa Datu, Nenita Datu, Edelberto Datu, Reynaldo Datu,
Narlito Nedita Datu, Lamberto Datu, Felix Cabrera, Fernando Tuazon, Jesus Banal, Carlito Charlie Bondoc, Crispin and Jeronima Bondoc, Thomas Sr. and Anita Lacanlale, Ruben De Castro Sr., Ruben Felicissimo De Castro, Carlito Peña, Cesar Mirasol, Javier Cabigting, Jose Mendoza, Guillermo Mendoza, Josefa Mendoza, Dione Sewo Pañares, Herminio Santos, Antonio Sandique, Pepper Manuel, Ponciano Garcia, Luciana Biag III, Consorcia Lorenzo, Antonio Lorenzo, Anthony Lorenzo. Pangadita la ring sablang kaladwa, lalo-lalo na ring mangailangan king pakalolo ning Ginom. Igmagmisa tamo po, Ireverendo Padre Ricarty Macalino. King lagyuning ikpa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakayagum ning banal na Espiritu, mantabesa kapilanman kay kayo. At kaya ante mo rin. Kakalugurang kapatad, kabang pagmasusyantala, dening kinaryo, keng kareng limang sugad, ni kay katamong ginung Kristo, aminan talat sisyan, den kay katamong kasalanan. Iyag kastalang yening biyag na nagnan, din kay katamong kasalanan. At manigaputa mo, king pakalulu ning Diyos. Magkumpisal ko, king Diyos, amayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina. King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapukog ang Santa Mariang kapilanmang Birhen. Karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, king ipanalangin niyo ko, king Diyos, amayupayang tutu. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakalulwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu. Idala na katamungan sana,
king Bie Alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alanganggang Diyos, pasiknangan muing kaya kaming kasalpantayanan, kapanayan at lugod. Ato peran misa na kambering malugod a puso, ing sablang kaburian mo, at miras keng makirake king biepe ngako mo. Itiadwan mi, king kawamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyat magari kambemu, king kametungan ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Kareng, Tao, Roma. Isipan ko, king ingdaralanan tamong kasakitan, king kasalukuyan na panahon, eman sukat ipagkilimpi, king ligayang makapanaya, amayag kekamu, king paintungol. Masipit na ng paninayan, ning metong lelangan, ing pamipakilala na ning Diyos, kareng anak na,
na sariling kaburian ning metong lelangan, ing mabigo nune kaburyanan ning Diyos. Dapat dininan niyang kapanayan, uli ing metong lelangan mitimawaya, king pangayalipan na king kasiran at mirakayanan niya, king katimawan at kaligayanda ring anak na ning Diyos. Masalang balot tamo king hanggang ngening kasalukuyan, sasainsing niya ing metong lilangan, king sakit akawangis na ning metong ababaing mirarandam. Dapat emo bukod ing metong lilangan, itamong mirinan king espiritu, antimong mumunang dili karengkalam na ning Diyos. Sasainsing tamo naman, kabang panayan tamo king Diyos, ing bilang na katamong anak na, ing pangya busda ring kaya katamong katawan. Uling mga ligtas tamo, dapat atintapang kapanayan, nung akakitana ing kaya katamong paninayan, natuneng kapanayan ito. Ninuwari ing manaya ketang akakit na no, dapat nung manaya tamo ketang etapa akakit, panayan tamo king mitimong kapibabatan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Tuneping makapagmulala ing depataning Ginoo para kay katamo. Tunepin makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya katamo. Inyang binalik na kami ning Ginoo karing Jerusalem. Balamuwari, maninap kami mo, sasagakgak kami at daralit king tulami. Tunepin makapagmulala ing depatan ning Ginoo para kaya katamo. Kanita ngarang mga mano rin bansang manakit, ing dapat ning Ginoo karela binang makapagmulala. Tunepin makapagmulala ing dapat na para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Tunepin makapagmulala ing depatan ning Ginoo para kaya katamo. Minawa kay sanang pasibayo o Ginoo, anting danom ababianing uran, kareng mengalanging ilog. Detang menangis inyang tatanamla, sukat lang magsaya, ngening pupupullo. Tunepin makapagmulala ing depatan ning Ginoo para kaya katamo. Detang tatangis kabang daralanda, ing bining itanamda, magbalik lang daralit king tula, kabang sasakara ing karelang pupul. Tunepin makapagmulala ing depatan ning Ginoo para kaya katamo. Iba, ginuning banwa at yato, pasalamatan da ka, uling pepakilala mo karing taong musmus, ing emu pekilala karing mga biyasa at matalino. Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka ante mo rin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Nga ng Jesus, nano ing kalupa,
ning kayaryaning Diyos, kaysano ke apakilimpi, kalupan ning metong abutol mustasa, at tenam ning metong atao, kingkayang mulahan. Di naguliti, ang gana inyang meging antiyang dutong, at may manyalela ringayop karing sangana. Nga na pang Jesus, kaysano ke pa ipakilimpi ing kayaryaning Diyos, kalupa ning lebadurang sinamot ning metong nga babayi, kingatlong takalarina at megalsa ing kabilugan amasa. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. King kaya katamo pong maya pambalita, pekiwangis na po ning kaya katang Ginong Jesus, nung nanuya ing kayaryana ning banwa. Kalupa na po kanu ning beto nga binutil mustasa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Maari nyo po bang pakitignan yung katabi nyo, request po, at pakisabi sa kanya, kapatid, banal ka ba? Mukha po bang banal ang katabi nyo o mukhang sanggano? Depende po kung ano po ang nakikita ninyo. Hayaan nyo pong pasimulan ko po ang aking pagbabahagi sa isang kwento na nabasa ko. Nung minsan po, merong isang guro na ang kanyang ituturo sa kanyang 4 na estudyante ay kung paano makarating sa langit sa kaharian ng Diyos. Sabi niya sa kanila, papasok sila sa isang tunnel, sa end ng tunnel na yon, meron silang makikitang golden gate. And that gate is the door going to heaven. At sabi po niya sa kanilang 4, pag dumaan kayo dun sa tunnel na madilim, dapat pipili kayo sa 4 na pagpipilian. Ano po yung pagpipilian nila? Joy, gratitude, generosity to bring people closer to God. Yung una po, dahil gusto niya masaya, dinala po niya yung joy. Noong pumasok siya dun sa tunnel, nakita niya yung golden gate, nung ilalagay na niya yung joy para mabuksan ang golden gate, hindi po nabuksan. Yung pangalawa naman, dala-dala po niya yung gratitude. Dumaan siya dun sa tunnel, pagdating niya dun sa golden gate, inilagay niya yung gratitude, hindi bumukas ang golden gate. Yung pangatlo, dinala po niya yung generosity. Again, dumaan sa tunnel, pagdating dun sa end ng tunnel, he saw the golden gate. Nung nilagay niya yung generosity, hindi po siya nakapasok. Kaya sabi nung pang-4, siguro ang daan papunta sa langit ay dadalin ko yung 4. He decided to bring joy, gratitude, generosity, and to bring people closer to God with himself. Dumaan siya sa madilim na tunnel. Nung makita niyo yung golden gate, bumukas ito at siya'y nakapasok sa langit. My dear brothers and sisters, our common call is to become holy and blameless in the eyes of God. As baptized Catholic Christians, that is our common vocation. Whether you are a priest,
a laity, a parent, a child, a worker, our common call is to become saints, to become blameless in the eyes of God. Makikita po natin ito sa mga articles ng ating faith, especially in what we call yung creed. Di ba sa ating pananampalataya, when we celebrate Mass during solemnities or Sundays, after the homily, before the prayer of the faithful, we always say, let us profess our faith. Isang article po doon, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the dead, and life everlasting. That final stanza of the Apostles' Creed gives us a hint of what is our calling: to become saints, maging banal. Alam niyo po, in the letters of St. Paul, he calls Christian communities as saints, people of God, holy people of God. Kung babasahin niyo po ang mga letters of St. Paul always addressed Christian communities as God's holy people. In the letter of Paul to the Colossians, chapter 1, verse 22, makikita po natin ito. Sinabi niya, when Jesus offered Himself as a sacrifice, He offered Himself as a sacrifice so that all of us will be offered to God, will be presented to God, blameless and holy in God's sight. Nung si Kristo, inialay niya ang kanyang buhay sa krus, siya'y nagpakasakit at muling nabuhay. Tayo din ay inialay niya sa kanyang Ama upang maging banal at malinis sa kanyang harapan. Our common call is to become holy and blameless in the eyes of God. Paano po natin magagawa yan? Kung katulad po nung kwento ko dun sa una, dadalin natin ang 4 na bagay: joy, gratitude, generosity, and to bring people closer to God. Alam niyo po, one common characteristic of saints is they are joyful. They always find joy in the things that they do, especially when they follow the will of God. Kung magbabasa po tayo sa church history, especially in the first 300 years of our Catholic faith, and this era is called the Christian persecution, kung saan po lahat ng mga unang tagasunod ni Kristo ay dinala sa Roman Colosseum, pinugutan ng ulo, ipinako sa krus katulad ni Kristo, they are being fed to wild beasts, sinulog sila lang buhay. Meron pong isang writer in the 3rd and 4th century, yung tinatawag na the letter to Diognetus. Sabi po niya, the more the Christians were persecuted, the more people who want to follow them. Habang sinasaktan sila, pinapahirapan, lalong maraming tao ang gustong maging Katolikong Kristiyano. Bakit? Kasi po, habang sila'y pinapahirapan, ipinapako sa krus, pinapakain sa mga wild beast, sila'y sinusunog ng buhay,
Nakita ng sumulat ng letter to Diognetus, sabi niya, see how much they love each other. Bago sila mamatay, people who witness the death of these martyrs, nakita nila yung saya, yung joy sa kanilang mga mukha. Bakit? Kasi alam nila, sa kanilang kamatayan, kakamtin nila ang buhay na walang hanggan, na kung saan wala ng kahirapan, wala ng hindi pagkakasundo. Sa langit, lahat nagmamahalan, nagkakaisa, pinapakita ang lahat ng mabuti. Dito po sa tagbong ito ng ating kasaysayan sa inang simbahang Katolika, makikita natin na ang isang Katolikong Kristiyano na gustong sumunod kay Kristo, gustong maging santo, isa siyang taong may positive outlook in life. He and she always find joy, even in the midst of suffering, struggle, difficulty, sorrow, and pain. Dahil ang lahat ng ito, hindi mananatili kailanman pag napagtagumpayan ng isang Katolikong Kristiyanong bininyagan, kakamtin niya ang walang hanggang tuwa na dulot ni Kristo. At ang taong sumusunod kay Kristo, hindi siya natatakot kailanman. Lagi siyang may positive outlook in life. Lagi siyang may joy. Why? Because alam niya, hindi siya pababayaan ng Diyos. Hindi siya pababayaan ni Kristo. Mapapagtagumpayan niya ang mga bagay na ito. Tatanungin ko po kayo, halimbawa po, sa isang parokya, nakita niyo po, lahat ng tao doon, buwisit. Lahat ng tao doon, nakasimangot. Lahat ng tao doon, pag tinanong mo, saan po pupuntang daan dito? Doon ka magtanong. Palagay niyo po ba, may inspire ka na magsimba sa parokyang yon? Hindi. Pwede mong sabihan kay Kapampangan, kabuisita na naman dita. Kaya po tignan nyo yung katabi nyo. Mukha bang masaya yan? O mukhang buwisit? Pag buwisit po, ibig sabihin, ayaw niyang maging banal. Ayaw niyang maging santo o santa. Isa po sa paborito kong santo, si San Francisco ng Assisi, in his final moment, nung bago po siya mamatay, ang huling wika po niya, sabi niya, "Welcome, Sister Death." He welcomed death. Dahil alam niya, sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa kanya, nang may tuwa, nang may pagmamahal. He was filled with joy before he died. That's why he shouted, "Welcome, Sister Death." That is the reason why, in the prayer attributed to him, the peace prayer of Saint Francis, yung last words po niya, sabi niya, "It is in dying that we are born to eternal life." Ang isang banal, ang isang santo, ang isang Katolikong Kristiyanong bininyagan na gustong maging banal, nagpapakabanal, lagi niyang nakikita ang saya. She always find joy in serving the Lord and in serving his or her brothers and sisters. Joy. Pangalawa po,
sino yung mga nagiging banal? Sino yung mga nagiging santo? Those who are filled with gratitude. Gratitude makes us saints. Dahil kung tayo'y mapasalamat, kailanman hindi tayo magiging mapagmataas ng loob. Pag tayo'y mapasalamat, alam natin, we recognize that everything that we have and who we are comes from God. Lahat ng meron tayo, kung sino tayo, galing sa Diyos. Kaya naman po, ang isang taong gustong maging banal, isang taong laging nagpapasalamat. Tatanungin ko po kayo, kanina pong umaga, pagkagising nyo, sino po ang gumawa ng nag-antanda ng krus, nagpasalamat sa Diyos? Minsan po nakakalimutan na natin yan, na bawat umaga na nagigising tayo, isang panibagong regalo ng buhay na binigay ng Diyos. Sa katotohanan po, pag tayo'y natutulog bawat gabi, we are not certain the next day magigising pa tayo. Kaya, ang mga taong banal, ang mga taong sumusunod kay Kristo, taong punong-puno ng pasasalamat. Pagkagising sa umaga, kahit magdasal ka lang, Panginoon, salamat po sa bagong umaga, gabayan niyo po ako. Sino po sa atin, before we retire each night, that we thank the Lord na nagawa nating mabuting trabaho natin, naiusad natin ang ating pag-aaral, habang nagtratrabaho tayo, papunta at pauwi, walang aksidenteng nangyari sa atin. Walang masamang nangyari sa atin. Bawat gabi ba, we make it the point to thank the Lord for the many graces He continue to bestow to each and every one of us. Alam niyo po, isang pinakamataas na uri ng pagpapasalamat sa Diyos ay ang banal na Eucharistia. Because in Greek, Eucharistein means thanksgiving. Yung salitang Eucharistein po, galing sa dalawang salitang Griego. Eu means good. Charisma means gifts. The Lord continue to give us the graces that we need. In the Holy Eucharist, we thank Him. Because despite of our unworthiness, God continue to sustain us of what we need. God continue to give us the graces that we need in order to continue to exist. In order for us to become strong in facing the realities of life. Lalong-lalo na yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa ating buhay. Simple lang pong maging banal, maging masayahin, maging mapasalamat. Tayo po ba, when we go to restaurants, when we go to mall, do we thank the people who do small things for us? Halimbawa, binuksan ng guard yung pinto ng bangko. Nasabi mo sa kanya, salamat po. Sa restaurant, pag kumakain ka, in-address mo ba yung crew dahil may nameplate naman siya? Oh, Ate Joy, thank you for bringing our order. Minsan, masyado pa tayong demanding. Hindi natin napapasalamatan ang mga taong gumagawa ng malit na bagay para sa atin. Nung nasa katedral pa po ako, madalas po pagkasama ko po yung ibang nagsiserve, when we go to malls and yayaya ko silang magkape, I always tell them,
Pasalamatan niyo yung guard na nagbukas ng pinto. Thank the person who brought your order. Because in that simple act of thanksgiving, you are telling the person na mabuting tao siya. Nirecognize mo siya, pinasalamatan mo siya. Ang taong banal, kailanman, hindi niya inaako ang mga bagay na nangyari sa kanya dahil sa kanyang sariling kapangyarihan, katalinuhan at lakas. Ang taong banal, sumusunod sa Diyos, ay taong mapasalamat. Because in gratitude, we recognize that all that we have and who we are, nanggaling lahat sa Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos. Pangatlo pong karakteristik ng isang taong gustong maging banal, gustong maging santo, generosity. Sabi po ng prayer of St. Ignatius, prayer for generosity, Lord, teach me to be generous, to give and not to count the cost. Dahil ang Diyos mabuti sa atin, we are filled with gratitude. Our tendency is to reciprocate the generosity of God to us by becoming generous also to our brothers and sisters, especially to the poor and the needy, yung mga nangangailangan, yung mga gutom, yung binabangkit sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos sa Ebanghelyo na the 3 L's, the last, the least, and the lost. Ang taong gustong maging banal, gustong maging santo, hindi ganid. Marunong siyang magbahagi kung anong meron siya, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Generosity. Pagiging mabuti, pagtulong sa mga nangangailangan. Ang taong banal, ang lahat ng mga naging santo at santa, sila'y naging mabuti, naging mabait, naging mapagbigay, dahil alam nila, sa kabila ng kanilang kahinaan, binigyan sila ng Diyos ng mga kailangan nila. Panghuli po, ang isang taong gustong maging banal, nagpapakabanal, ay isang taong inilalapit ang kapwa niya sa Diyos. Sa lahat po ng naglilingkod dito sa HRP, sa lahat po ng mga nagsisimba ngayon dito, sa lahat ng nakasubaybay sa ating FP live streaming, kung susuriin kaya natin ang ating buhay bilang tagapaglingkod, bilang mga magulang, bilang mga kabataan, bilang naglilingkod sa simbahan, kung susuriin po natin ang ating buhay, do we bring people closer to God? O baka naman, pag nakikita pa lang tayo, napapalayo na sila sa Diyos. King kapampangan, nanay, kabuisita na naman nitang taong ita. Bota nga kakit ke, bala mo, madidistract po. Alam niyo po, kahit hindi niyo po itinatanong, ako po, nagsimula po akong magkaroon ng desire to enter the seminary, it is because of Aposeto. Nung pong 8 years old po ako, yung nanay ko po kasi laging nagsisimba sa Makabebe, ang piyesta po namin September 10. Yung lola ko po, nagsisimba araw-araw, nagbebenta po siya ng kandila, dun po sa main door ng parokya ng San Nicolas,
sa bayan ng Makabebe. And every September 10 po, yung tinatawag nilang Pontifical Mass at 9 a.m., every year po si Aposetong nagmimisa doon. Eh di ba po, yung mga magulang, pag meron silang daladalang bata, pag nagsisimba nung wala po pong pandemic, di ba? After the Mass, inilalapit natin yung mga bata sa pari, mag-bless ka, pari yan. Ganon din po yung ginagawa sa akin ng lola ko tsaka ng nanay ko. After the Mass of 9 a.m., every 10th of September, buot-buot po ko ng nanay ko at, anak, mag-bless ka kay Aposeto. Alam niyo po, 8 years old, 3 taon po yun, ganun yung ginagawa ni Aposeto. Pag nilalapit ako sa kanya, hahawakan niya po yung pisngi ko. At nga naking kapampangan, talana ako buntok, talana ako po pisngi, nga na, itong, God bless you, magpari ka sana pangadida ka. Kaya po nung bata ko, isa po sa mga nilaro kong laro ay pari-parian. Bibigyan po ko ng biskit ng nanay ko, sasabihin ko sa mga kalaro ko, gusto niya ba ng biscuits? Oo, sabi naman nila, sige, pila kayo. Alam niyo po nung gagawin ko? Pag nagpila sila, sabihan ko po karalaking kapampangan, katawa ng Kristo, katawa ng Kristo. Nung high school po ako, the late Father Jose E. David, si Father Joe David po, yung aming parish priest. Nung third year high school po ako, na-elect po ako bilang Knights Commander. KBS pa po nun, yung mga Knights of the Altar or altar servers po ngayon. Every Saturday po nun, doon sa mga barrio masses, sumasama po ako kay Among Joe David. And sabi niya po minsan sa akin, siguro napansin niya, masipag ko pong mag-serve. And then every misa po kasi, 4 yun, natatapos po kami ng 9, then magdi-dinner po kami sa kumbento. In one of those dinners, tinanong po ako ni Among Joe David, sabi niya, itong, isa kang magpare, akong bala, sopanda ko. Si Father Joe David po kasi kilala siya sa mga seminarians na tinutulungan niya. Lalong-lalo na po sa board and lodging, tsaka po yung miscellaneous in the seminary. At yun po, nung sinabi niya sa akin yun, tumatak po sa puso ko yun. Kaya po, after high school, I have decided to take the entrance exam at Our Lady of the Angel Franciscan Seminary in Quezon City. Hanggang natapos ko po yung philosophy ko po, nag-regency, pumasok sa MGCS, Graduate School of Theology, to cut the long story short, naging pari po ako. Yung nanay, lola, tatay, si Aposeto, si Father Joe David, yan yung mga taong naglapit sa akin sa Diyos. Di ba po, kaya nga po tayo nagpipinta kasi. May debosyon sa mga santo, di ba po? Dahil ang mga santo na ating patron o pinipinta kasi, inilalapit tayo sa Diyos. Halimbawa po ako, I am a devotee of Saint Padre Pio of Pietrelcina. Siya po yung aking model priest, patron saint. Sa aking debosyon sa kanya po, napalapit ako lalo sa simbahan sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, hindi mahihirap maging santo at maging santa. Hindi mahirap maging banal. Kung magiging tapat lang tayo sa pagiging masayahin, sa pagiging mapasalamat, sa pagiging matulungin at mapagbigay, sa ating buhay na mabuti at banal, pag nailalapit natin ang kapwa-tao natin sa Diyos, ayan ay daan na papunta sa kabanalan, papunta
sa pagiging santo at santa. Panghuli po, in one of the speeches of St. John Paul the Great to young people, pero po siyang dalawang iniwanan patungkol sa pagpapakabanal. Sabi niya sa mga bataan, young people, do not be afraid to become saints. When you go to school, pag nasa public vehicle ka, pray the rosary silently. Meditate it. Pray to all young people. Ipagdasal nyo sila and be a good role model to them. That is the pathway to sainthood. And pangalawa, sabi po ni St. John Paul II, it is not enough to know Christ. We must bring Christ to others. Ibig sabihin, hindi enough na ikaw lang ang maliligtas, ikaw lang ang may kilala kay Kristo. Ilapit mo rin ang iba sa Diyos. Kung ating titingnan, anong pinupunto ng ating misa ngayon? Kung susundan natin yung ating tema ngayon, Saint you, Saint me, Saint everyone. Tayong lahat, tinatawag ng Diyos na maging mga santo at santa. At ang ating pamamaraan ay joy, gratitude, generosity, and in our witnessing, we bring people closer to God. Naway, ito po ang ating pagnilayan at isabuhay, hindi lang po ngayon, kundi bawat araw ng ating buhay. Ipagkalubnawa ng Diyos ang grasyang kailangan natin upang pag tayo'y dumating na sa muling pagbabalik ni Jesus, tayong lahat ay magkita-kita bilang mga santo at santa sa trono ng Diyos sa langit. Amen. I Kristo tinas ning matrimonyo king dignidad ning meto nga sakramento bangawa ning alulud ning grasya at meto nga mabietanda ning kayang mistikong katawan. Nga tamong manalangin, Ginu panwanan at papagbanalan mo ring sablang talasawa. Gino, panwanan at papagbanalan mo ring sablang talasawa. Para ka ring malungkot ami asawa, patawaran de sa ing metong at metong. Tanggapan ing karelang kabangal antimonong makananuya. Saupan at suportahan de king makakristyanong paralan. Ipanalangin ta king Gino. Gino, panwanan at papagbanalan mo ring sablang talasawa. Para ka ring hanggang miyasawa, pagkapilitan da sanang palablaban ing kalam apikalob ning Diyos karela. Inyang panahon na ing karelang kasal, ipanalangin ta king Gino. Gino, panwanan at papagbanalan mo ring sablang talasawa. Para kin Santa Iglesia, ang tabayanan no sana at sadyang masalesering lalaki at babaeng mikalugod, bayura tanggapan ing kekabanbiyeng responsibilidad ning matrimonyo, ipanalangin ta king Gino. Gino, panwanan at papagbanalan mo ring sablang talasawa. Para ka rin pamuntok sibuko, kapamilataning pamanggawarang batas, at tuparan da sana ing dibinong kaburian, dikil king matrimonyo, ipanalangin ta king Gino. Gino, panwanan at papagbalan mo ring sablang talasawa.
Ngeni adwan tamo in sarili tang kapagnasan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panuanan at papagbalan mo ring sablang talasawon. Ikpa, inyang lelangan me, ing ketawan, biryan mong ing lalaki at ing kayang asawa, maging metong la. Bukluran mo saring sablang miyasawa, king pamisan metong ning karelang matrimonyo. Maging mabiela sanang talapatutu, ning kekang dibinong lugod king yatu. Itiaduan mi, kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap ya, arapaning Diyos, ikpang lubos mayupaya. Tanggapan na sana ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligay ni King Lagyu, king kakatam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, tanggapan mo reting ay na iyampang mi, at bustan mong kasuyuan mi, ipagdala na kang ligaya. Itiaduan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At keka ang Yat temoren. nayo reng pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo. Itihi karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Kaya binayong mong sablang bagay at dininan mo kengang dake king kaganapan na. Bistaman Diyos siya, linubos na yung kayang sarili king kaligayan at kapamilataning daya ng mibubuking krus, inatad na yung kapayapan king yatu. Ulinita, biparangalan niya babo ning sablang lelangan at meging pagmula na ning bialanganga karing sablang susuyo kaya. Inya, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kang ligaya, lain makyabe kingalang tuknangdang pamamya kapurian keka, at ngaming magkanta.
Ika pining banalo ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu mo antimo yung titipangambun karetingayin mi. Ban pabanalanalat para kay kami, gawa na lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang dulug, dinaw ning sarili na aking kasakitan at kamatayan. Kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ne, at dinwang ne kareng disipulo na at ngana. Kuanan yeti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinwaning kalis. Pasibay na kang pasalamatan at pinuri. Dinuang ning kalis kareng disipulo na at ngana. Kuanan yeti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling itiya ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para kareng dakal. Banketa mi patawaran daring kasalanan, daptan nyo iti, ulining pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpan tayanan. Inyangening gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan ng pong pangasubli ng mebye, darawon mi akeka iting tinape ning bie at ing kalis ning alanganggang kaligtasan. Lain ming pasalamatan keko, ing pepaliarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ampon sumuyo keko. Ikamingan sanang misulusulu, king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me way pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king metoyato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ing kay kaming Santo Papa, i Florentino, i Pasiano, ing kay kaming Obispo, iapong Noli, ing kay kaming Kura Paroko, iapong Meg, iapong Mark, iapong Carti at ding sablang pari. Kanakan mula naman, ding kapatat ming pepaynawan at manenayang subling ye, at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king bielangangga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen Induning Santo Rosario, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panawon, puryan dakat paligayan, kapamilata ng Eskristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayukayang tutu, kagum ning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan,
manggaman king alanangga. Kingbit mong kapanaligan at dugod, king ikbang analangin tamo, karengamanong tiro na kay katamu, ning Ginoo. Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang maro, o ikpa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulu, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagbulan king sablang kaligaligan, kabang panenayan ng pompaksadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ikpaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan dalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi. Nune, ing pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banalakapulungan mo, at pamayapan ang pompisan betongan me, agpangking kaburian mo. Ikang mabibye ang pong mag-ari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo mantabe sa kapilanman kay kayo. At keko antemoren. Yang pangtaya ing waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po. Amen.
Nyo Jesus, ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalana ning yato, nuwan la reng mayayaws king apunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikas mga manong kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC lumapit kaya kayo, inyaman natili kayo po karing pwesto yo. Para karetang makasadyang tanggap king banal na pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iatyat laring palad o gamad. Para karetang etanggap, malyarita na pong luklok at siklot king panalangin. Ala na pong magsalita, kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyuka, king kabanal-banalan a sakramento, kalaguran da kang maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningyening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo namang espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamu waring at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emusay paintulot kapinanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Oig paming malugod, idala mo sana king kayang kaganapan ng lugod, apekirakayan mi kaniting sakramento. Manano na sana ng kaya kaming pamagmasusi, mamunga karing biyemi, itiadwan mi, kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. King mit mong kapakumbaban, siklod tamo, at adwan taking Diyos sing sana pupusa na iting pandemya. Alang hanggang Siklaw tamo po para king panalangin. Tao, pepat ako nangan may saugli, ing kimot ning yato. Pe patahimik mo, ing kainge, ay kami mismo ing makirapat. Pe pagkulungan mo kay balemi, ban panintunan da kang ini. Pe bakit mo kay kami, ingalang kwenta ing upaya, at sikanan mi bagsak, ing ekonomiya, may nga sarala, ding pipagobran, dakal may nga nakoobra kay kami, at siniklod kayang pasibayo, ban manyad milagro, uli na ning daralanan mi. Pig maragulan ka, at inisip ming, ing sablang at tsuke kami, ibat mo king sariling kapagalan mi, akalingwan mi, nanong nano kami ken ngeni, at nanong at tsuke kami, ibat nan keka, at uli namo ning grasya mo't pakalulu. Siguro ginu, iting kapag subukan daralanan mi, iyapin ing pakalulu mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus, metong yang paralan mo, balang dalise, at luminis ting kaladwami, ban makapagbalik keka, manan na sanang paulinan iting panalangin, misasan metong ke puso at mitayit king panalangin, manyag king pakalulong mo at kapaldanan kaniting virus. Sana ginu, ilako mo ne iting virus king yato, ikpa kasasawang manayage kami, patawaran nyo kami ning emi pansin at eke makiramdam king awas mo, uling meging keng makasarili, at akalingwan ming ika ing Diyos mi. Yekas miyay nga mano mo, at mipaldan la, ring taladwamit katawan, ating buong yato. Itiadwan mi kaya kawig pa, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat maagari kambe mo, king kametonganing banal Espiritu, manggaman kingalanganga. Amen. Apong mamakalulu, Pakaluluan mo kami. luklok ko po sagli, para karing mapilan na kapabaluan. Bukas po yapin ng kapataldo ng kikatamong pamag-kinaryo. Alas 5, Chaplet of Mercy, 5:30 p.m., Kinaryo Prayer, and 6 p.m., yapin po yung Angelus and Holy Mass. Para po king kapiestan, kaniting daratang nga Biyernes, 4 la po rin kikatamong misa. Alas 6, alas 8, alas 10, alas 5 ning gatpanapon. At kaya kayungan pong bisang sumawop, maglimus, king kaya katamong kapiestan, at intamong pong love offering campaign 2021, at long paralan po, tiyatang bisang sumawop muna, ating pong available envelopes, so kaya mangutang po ka rin kaya katamong greeters and collectors, tiyatang bisang maglimus po tila pong envelope, manyagtaan po karela, o kaya kakadwa, pwede pong diretso ta naging kikatamang opisina, makabukod at lapu, Aldoldo, Martes hanggang Domingo alas 8 hanggang alas 5 ninggat panapon. At kakatlo po, retang Manal Web via Facebook live streaming, maka-flash na po rin kikatamong Metro Bank account, ang pong GCash account. Tutuki po, Pamisamak ng Santo Year 11. The 11th Pamisamak ng Santo will be celebrated through an online living rosary. We encourage you to take a video of yourself reciting the Hail Mary while holding a rosary and dressed in your favorite saint costume. Send your videos to hrpym.1995@gmail.com. Ing deadline po, King October 26, 2021 at 12 midnight.
Tutuki po prayers for our beloved departed. Ang pagdadarasal at pagbabasbas para sa ating mga yumaw sa buhay ay magsisimula po sa November 1 hanggang November 30. Ang mga prayer envelopes po ay matatagpuan sa harapan ng ating communion rail at maaari pong hiulog sa ating intention box for the dead or tumba. Para naman po sa November 1, ang misa po natin sa darating na All Saints Day, Monday, 4 po, 6:30 a.m., 9 a.m. and 4 p.m. and 6 p.m. At katataw yan po, bahit ang mapupus, pasalamatan tayo, ing menimuna kaniting banala kapag masusyan, Reverend Father Ricarte Macalino. Palakpakan tayo po, Yapong Karti. Yapong Karti po tawi makabebet kasalukuyan, ing direktor ng Bahay Pag-ibig. Among dakala salamat po king kaya kayong makabaldugan. Pamigunam, thank you for reminding us that to be a saint, first is to be joyful, to be grateful, to be generous, and to lead people even closer to God. Anti mo rin po yapong Karti, may atong niya karing exorcist ng kaya katamong archdiocese. Kanyapin po nung ating kangkutang, king kabanalan, king kasantuan, ang pong kademonyuhan, pwede tayo pong kutnan yam na kanya po pwedeng asabi. Kaya katampasibayo po, palakpakan tayo kay Reverend Father Ricarte Macalino. Inginu mantabe yake kayo, At keka antemurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos, adubos mayupaya, kingig pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon ne, umeta na king kapayapan, bang suywan, at lugaran ng Diyos, at ing metong at metong. Salamat, King Dios. Para po apanitalienta mo yung gustong laot, King bawat metong at metong, pakisabi mi po na manatili tamo karing pwesto at panayan tala ring asherets. Ituruda po kaya katamong istong dalanan palwal king kaya katam pisamban. Pagana kami po na itala kakalinguan babaldog ng forms king kauna makakabit lele daring pasbol. Dakal salamat po.